Ti kami na ni Paulo do kyo kay do luma. Rakwawat wata kami ikatluna. Numano yung kakman na sangam. Ikung upipi pangayan no katawo do yu tayda. Kanu kayong kadado kataw-taw da. Yaro pipi pangayan no nang. Unay man manam. Nanyituro jiran niya mataduto ciri-ciring na. Tanayam yan jira suya tatas saya jingano yung do ciri-ciring na cinakunguna. Manwa ablyusin na pawu na kinakam na niya mataduto. Jabukak manasa nga. Tanatuda miminu tawa mga lalasam. Jabuka pangalalas na niya mataduto. Akman su ciring na do seisyo. Tama niringam no mutawut ciring muam. Yamu pangununungaran. Nuka pacicida jimuam jikan kapatawan. Alayam yan sutawa mancino. Apya wukiyan no raraten ta. Tawur raraten tam ipakatan ng danu tawu jama tadu tuaji may raraten na karwarwi dasya. Sui kalas nanya matadu tua mapasing singkad daten. Bekenak mansangan. Tanu si malasu kapasing singkad na daten nya matadu tuam makunguswan jina mapikapya pinpinsu taud karawan. Alam yan pasu tawa mancino si malasu ciring kwam jabu kajida makaten ngan janu tau siya matadu tua jalas su ciringa. Nuak mansangam ikung pasing singkadan nadyakan niya mataduto. Ikung utadjangay amiraratina kapipapiatan niya. Sudayan no tawa yaman chino kapichiring kususang. Duda ka raw-rawit jakan. Suikano yung dano akman sa nga tawa pidid na nano uya-uyan na ni yamataduto. Manwa naman na piya-piya tawdo yu taya kanu karwan nu tawdo tangay niya mataduto. Jabu kakmanasa nga. Ipancikun nawu tawdo yu taya kanu bekena tawdo yu taya miyang ya may saud pasuraraten. Akman so ipancinadusisyo. Tama niringam abuatawu ya sakatawa abu suraraten. Abuatawu ya sakatawa ya makateneng jama taduto. Ya bu ya sakatawa ya makranu na kararalinya mataduto. Ya mamiminu tawa ya mlikud jama taduto. Ya mangido dapiraratnan. Ya bu ya sakatawa apya sunakenakem. Ucil-ciring dam ikaragat no tahu. Siya mangununong su malas. Sunicak may mavunut ciri-ciring da ayati manginanawa. Tama mimina ipangangaviwu ciri-ciring da. Numiwuya-wuya siram panwakwakan da nasutawu. Wangayan da niruram abu jida pira ruta tawu. Jida tengiwu kapian ununod dadu ityata tawuda. Jidan nyo yan upi wiyawiyan na niya mataduto. Wiwawalam na niya muisam ituro na niya mataduto do tawudo yutay apangurayan da. Sui kabunu tawudo karawana umalalas do raraten dadu tangayin na niya mataduto. Abu asa katawa mangurido iwawalam na ni muise. Amano yung mancino kabunu raraten nado tangayin na niya mataduto. Tawiwa walam na ni muisam kapanyidong nasutawa makateneng duraraten da. Si chay kwayam naranayi pananawudyaten u nakabnek jaten niya mataduto abuso raraten do tangayin na. Uriranam bekenai wawalam nanyi muise. Tamu nga na idu kapian nga ni Yesus Kristo akman sumina ciring danu panuinuiwan na su ciring niya mataduto. Sipian nganta si Yesus Kristo abneken
naranayatan niya matado to buso raratan do tangayin na. So ipiyanga ngayon na nga ay turunado migan nga niya tao. Tatanyo mamimina ya may raratan na ya di makanat sunak na kumdo tangayin na niya matado to. So nanitubuyan si Yes Kristo ya sumidong jatan na kumarudo raratan tado nakarilog natin. So ikano yung tana abuso raratan do tangayin na niya matado to. Nituwin na si Yes Kristo mangya mawakwak no raratan ta. So ikano yung no may nga niya tawa mavunas na suraratan. Uy kakmanasang niya matado tuam ipacita na kadi nalasa na mapikapya pinpinso tao. Tao pa nga ngasyan nam urujin narana mapasingsing kadi do may ganangan niya tao no kakwa. Ami si chay kwara na yam nanyarap ni Yes Kristo raratan no tao. So ikano yung dano may ganangan niya tawa mabunas siya na suraratan ji ya matado tuwa. Kabnik na siya abuso raratan do tangayin na. Uri na ikati yapyano nakakapay siya niya matado to. Ami kong ipakarwarwita. Jabwa, ukupanchan no nangam, baka na takarapso iwawalam na ni Moiseo, yata ikapya do tangayin na niya matado to. Tayong magardo yata kapigan nga ni Yes Kristo. Uy kabunuraratan no tao do tangayin niya matado to am may kasaga. Uy ranam ipian nga si Yes Kristo. Suy kabakan na karapta suy wawalam na ni Moise. Jabu katawudo yutay no mapi tawudo to siya matado to. Tatawudo to da no bakan na tawudo yutay. Sunay kano yung nunang. Ya sa siya matado to. Uy kapya naman na tawudo yutay. Do tangay nam akmansang. Tayin nyura na bakan na tawudo yutayam. Nusia nuingan nyo siya matadutom akmakamusa nga vunasin nasu raratin. Nuakman sangam manunga to dabura na uyuyat na no iwawalam ni Moise. Jabukak manasanga. Tau manu yung amigan ni Yes Kristo atawam. Uri panca manu yung mangununong iwawalam na ni Moise.